Min għandu 6 xhur u min għandu 84 sena, it-tnejn li huma għaddejjin b'xi attività sportiva waqt Summer on the Move. Tassew anki trabi ta' 6 xhur għaddejjin minn xorta ta' attività waqt dan il-programm sportiv organizzat minn Sport Malta matul dan is-sajf. Għal sena oħra dan il-programm sportiv qiegħed ikun suċċess u hemm 7,000 persuna li qegħdin jieħdu sem u jirċievu għarfien fiżiku fuq xi dixxilpina sportiva. One News żar il-kumpless sportiv fil-Kottonera fejn stajna naraw żewġ dixxilpini sportivi li forsi s-soltu ma jkunux daqstant popolari, iżda permezz ta' Summer on the Move bosta qed jikkonkorru. Waqt waħda mis-sessjonijiet tal-isparar tal-qaws, spikka l-entużjażmu ta' tfal li jażlu sajf mimli attività fiżika u li żgur isservihom ta' ġid għal saħħithom. Tifla minnhom saħansitra spjegatilna teknika verament importanti biex l-isport jiġi prattikat b'mod sikur. Xi drabi provajtu jiena u ma kontx daqshekk tajjeb imma qed nitrejnija biex inkun aħjar. One thing you have to learn when about techniques when you're doing archery is never to point the arrow at like anybody because it can hurt them and you can hurt yourself. Il-koordinatriċi tal-programm Summer on the Move spjegat kif kemm filgħodu anki fil-għaxija qegħdin jittellaw diversi sessjonijiet sportivi f'kumplessi madwar Malta. Saħqet li permezz ta' dan il-programm sportiv fis-sajf hemm min qed jibni Namra ma' dixxilpina sportiva li mbagħad ikompli jissaħħaħ fuqha fix-xitwa. Għandna sports differenti fosthom sports bħall-archery li qed jintlab warajna u weightlifting fej l-applikanti għandhom 8 ġimgħat jippruvaw dan l-isport u numru sostanzjali minnhom ikomplu wkoll fil-programmi tax-xitwa. U jekk dawn it-tfal bnew Namra mal-isparar tal-qaws ma setax jonqos li kif konna hemm, pruvajna aħna wkoll biex bekk ħadna toma ta' dan il-proġett sportiv imħaddem f'ambjent san.